Kementeri Ketenaga Kerap Kering Kejela Kekong Amprin Rendok Kelapli Kayo Pen Isap Jong Kisamla Ka East dan West Kasih Hills Metagasngi Kanyo Tarik Luba Ajar Pusat Nasional Kensi Habakran akan ke program ke Banai Asngi Kekong Amprin Kelaong Bah Bagi Traisnong Kim Trek Bantrai Ki Jaitkam Paper Kinong Wai Ki Wan Kene ya kikam ndai ha bagi trais nong kitbit bantrai kikam unong wai un om yo lat satia banwan kini ya kikam kalong belada kisamla kitbit bergi kloi bantrai kanun kakam katahi kan be ya kinong wai ban kini ya kakam kajam kemen pendap penbiang ya kajing kasem bat klawai jongki Kalau I sim riu kisamla ba mi shikamat ban tebit jadi hak jaikam ba per kenang bakan la ban kenang bakin la ban kersian yaldi bat berkenti go yo kot jongki kalau kentu kisamla bagi pajba bakin kesiu tiak no yaldi ban mi shikamat ban tei ban tebit hak jaikam om ban supet kai ane ap yan yakikam ban ai kesokar haba hak ini eksakti ki jongki kadang kata sabi ban penkelai la ka jong jengim Lapi ong haka shed ketia pek itu samlarang dah icat mor banyang iong gabam jonga mentang kala tebit ngalala bendi ngalala benyang lem jong kiccan lais nem ngala kamai keci don men pendrem ye ben ong shish pilale e ka bakla itu mentang haka dukat ke baidon ila ben employ lane aikam yang saya kibai de waiters kita giban pet ya ka housekeeping jong ka restaurant jong niwang ba aka automobile industry mentala da pikwa man pasna ya ki kali ki jong pi hable chido shna kan wai pat mama wan pensna ye we jing duna ka kali jong pi Kim Kloy banwan ka mapi banong ngandai nongaw to mama Niyang la sertab do nong way habang ngintre bantray kikam to uwan ken unong way pitang pendo ka jakpo ula pet lade menta kalong kacing itenat pat kacing yok mensim baka jaj pun reu jungi kalas dang man sutu ya kata Ban kilas dang ban keneri kikti ban trei kikam. Lada la syai ka kali jonga ka dan problem lada ngala pun pun ye wei naki kon la jong kat no ngan sngo tunmat ngan sngo sarong. Lada sakut tang ka assistant jongi hapok ka pankana ka jongi ru ka ba ban yo expert ban shna. Ni dan kam yak ini kijak priu. Kinong syong syong kiban kloy bantray yak kano kekam but the government job come day ka guarantee to quality life pikali yaki government servants come don quality kaching im kajongki come don sense of ownership I am my own boss kami kadai ke AKA ke bang ayoi ke basdang ban kersew bat kim haka community jongi haki nong song jongi man mga lejing ngaya kendo yaki kon samla si group kilalet ka si parlok kinyalet sino kinyalet sata kajing itenan bakimlong dependent hakik me kikpa Kilag hi, kiwat hi, but ki decide hi lano ki kwa panlay syuti. Mdan mano bala pan control ka jingim ka jongki. Henry ka livelihood kataka kamay kaji hak yeng ki sem. Tose ngaya wer ya pi ki nong pinchi. Ngaya wer ya pi the Eastern West District. Ketia Kersew na yalade ban wat kloy ban keno ya ka sarkar ya ka jingbang kloy jong pi simet ban tray ya kado kakap nga ngadan ka jing sanya banginom day syu ka community ka balang dependent lanengi hapan ap kano nano pet ka tourism kuno ka kiw sodong ka district jong pi kanungot kinong wan jemok kai idon kamban train yaladi
ki tourist guides kanungot ki tourist guides ki balala banong yang andai mga ka tourist guide na tourist guide banyalam ya kani ka kanwon banyalam ya katay ka kanwon banaya ka history jong ki jaka jengok kai jongi kakam kadon tangkamon kaduna kasyong hapi ngaken tu ya minister samlang rama jongi wat kan ram dir sa syakya ya syakman hakaway kasni kaneka investment baka department jong ka ayu pa ba kan sa say so la hakajuk jong pi jong a ne hakajuk jong ki kun ki kti ki kseu ki pateng ki banwan ngapai ya ka handicraft but ka traditional arts kajing itenmat itu ki jingriam ki tu ki jansem kajing itenmat kajing nang jong ki penwan dur ya ki nipan nilai siya ugobin nilai siya no nilai siya unang way ba ukam nang mauwan so igi janjungi kajing kali kalong ni kloy ne em banwad no yakum kini ki kun ki jongi ki bakloy ban le ya kakam bat ngam ya tho ya phi kajing jinjar jongi ki bapong jansen banwad tangi ki briu ki basu festun ban so tangnya ka jinsem ka bangi pong ka jing bangin nyawat bangin nyabut teneng bangin nyalingkot sa dakharu mama sa dukan mama ban thiet ki jan ki nem ki jongi petang habar Nazareth Hospital kapnongot kitu ki kong ki ba de dukan habar Nazareth habar supake habar ki hospital ki bahe ki ba penyat ni ki tepi jan kelong kajan sop kalaja reneng kanepken khon laja reneng layawat uhogi upenjulor ya kamariang ditip ya kata dan ngintip ya kata kajingla jongi ki kene bangin pikir ki jan ki khon kapen duna ya ki khon jongi penyo ki jingpang ki paper pitip na pimtip ya kata kajing keli kalong pin yang pin keno ya ki wei ne pin ong ngan sim ya kani kakapung bat ngan le ya kapanga hapung de sipor pi hap sim training hino tu mama pim dan nakawai tulunti henrai wat sa yu tu mama pat si junok ken sim tino ya tu kakamai no nyan ulalek tang la cisni rengim la menyo pendi ya kita ki skilled people